Saya senang bertanya pada putus sakarati tuan Pramono Sepemur. Jangan sengaja tidak tinggal tolak tuan Mekaisan. Untuk sebenarnya untuk kita semua. Jangan menjadi anu demi tengah tengah anu demi. Anu demi angkat kematian tengah anu demi. Cara bagi nyom, so macam bentuk kali mau kesak mau kenong tinggi sampai anu tadi. Walau malam sampai angkat kematian nanti nyom tengah dia, so anu tadi. Jangan tampon.